Dál mac lehead. Polisman, cóirliche, agus fertespit nach el man striti go you, leisc sumi bheach go hart seacha, te gáil fátidir. Tachbelef. Ha mis minic le fíd grákel, ianbhaig het hlóg a jólacha le bheith dunne beachgal, dunne ha pungal bheachgan a chud seachad, a chug seo'r bethe is a fallis, yn eisiau rwyd y lyft y fallisman. Beachgal a bheachgan a chael fosmach, chan ywyd y fys ffrasig dy bheachgan ma'n gwrdd y fallis. Gaan uit, ach na jooshan ha oeden een jemens tot de weg gezegd. Agus met de gaan sto pongal agus knootje nog zijn wel gaan lezen maar joon shan. Ach gaan je letten heb, gaan je de fallis hij maar open delen. Ha oeden een jemens tot voor zichzelf, agus oeden een goed is tot de hoogte tot gantel. Doe je je pijn aan triplet de fallis die we zijn weer op beachgal. Ha me klee hol het er naar toe uit. Oeden staan op gehoor weer een drie wat als een afschuinig gaan. Kimmer chasiw de fallis gaan ruggen je nu is de toe, agus rent je shit shots. Maar je was je het konle niche maar konliche agus je ook klee ook. Ach nog de fallis. Kimmer land je fallis was. Wel, we mij in de tafel zo'n ram, maar we goede dingen, we gaan de plein kunnen zijn. Tafel zo'n ram zijn we graag in woorden gejuist. Zijn het hangt met wat tokkel een kous het pinje vullen, agus is de toe. Agus waarschijnlijk in koklie. Nu get je agus drie fietjet, agus ga ik morgen op gaan open dit dan geworden dus kous het weet je al. Dan je de gaan niet niet, agus kun me gaan naast gaan stappen zijn. Zult je voor gaan, maar misschien nog wel gaan vallen. Zoals het wel hou kerst, ach maar nee zijn. Gaan we geen goed continu daar in de vallen shop uit te gaan Londen, dat was toch. Agus charotees op je hakken ze de Londen. Gainig me gaf glas go gagatiano gavat me agus tam anders een teken van de fietset. Is toch nog zo art gaan de polarischkaar hier. Ik wil het niet de fallis komen. Goed te zijn wie. Ach wij smunnig gekregen na hatjegen op jaar is een shoe urtes. Ik zijn shoe zijn section kunnen zijn nach kon je wel is een trifietje waarschijnlijk. Kon je wel glasgus wie de fallis aan de glas gekallig. Het al wakum se je. Maar dat je kar kroeg, kar konnertig? Garo. Gaat het nu niet meer die kroeg konnertig. Nou, kar kroeg en kindje. Ach, het er geldig te lukken is, zeg maar het duik. Mooi dat we hier toch laatst op je hoek te kent. We gaan naar drie vallen met het draad, de shit te show. Agus het duik, maar op je kleursten gewoon kan hij juist op je had. Agus, aan het nog kroeg park space, ik het woog aan de verliezen worden naar haar geduik. Agus waarschijnlijk nog graag more naar passen, goeie, naar waar ik was slogan, er toe. Was je aan de partics, aan de drumchapel, de garbels, wel eet je fiet, garo gangig in haast, dallen orphans, garo Glasgow, die zochten, dat is lang je. Wel, gaan misschien tegen zochten ze hij duik, en dan gangig in kleer heen duik, agus hem is minder gelaten als misschien duik naar wat een oorsan. We gaan gaan hier eigenlijk scarig etter ta scarig als roeig kulikelees. En jongen heb ik mogelijk jongen naar bier dus waar goed gaan het loog wat is toe gaan je aan is toe volles wat is toe krootje weer kerst krootje weer logal. Nou moest dan haast dan ach tjel gemoor het er weer duik zeg maar weer een woord. Roosje vandaag an dois mi roe kunartig te gynnu vi kashak straat in Glasgow orfen. Garo. Let je policy dan. Garo gan policy dit. Na be hin sto heen agus mis am uniform agus tu kan uniform iets dort. Wij kusna voor 100 stukje gedunne nach ro uniform. Hat es nu nicht mische die. Hat es nu nicht na gorjo. Kroe ga kunartig zijn. Na bin jas nu ja kroe ga kunartig zijn. Garo net voedig gaan. Kun je wij kallig wie na tekerig kan ons stapelton wat klein in jelike la. Kapitalen hine had het. Oh wel je moet zijn ik kan een hekerig. Kan je dus een hekerig jongere had alles dan een kindje. Die wiachke waku orre. Roosje kwaad je sorry. Haro. Daar veel naar kwaad niet oosten nog. Daar veel naar waar slaan vallen als een goede dooi. Ach we morgen naar garokorm
ach bhí mar a bhá agus chanan bhí na bdíún poágan na fálas a bhíte, dar sean fácar sean ag fiúile agus charósinne céantar ach na feicimiid dat chaantansa is dé burúta ghéanú seán cuitecha go háide chuide í chéile agus chané gohhacha go duine bheith ceir réimta sena ghéanú. Ró siú ráh van thoiseach go siú dul íon ardí sa fálas, ran siú í superintendent rang go háda sa fálas. Ró an chonastapal dónach lehain a fécin go roiidal í dhéanú sin? Ó go ar a charó. Ar tá úlam go dachra mar sin agus sam smuineach na bhú cénta de léit sin nach bu ceist chaténa féimsút mar fálas man níide. A chu gaian sin bheith náir chanastapal an near níis iad cólaáidirh má ha gurí orda sa dhéanamh sa fálas, hí tú was chuúna ín scóáin. Tá clís a thulaáin leile futa do cháin legáil na futa do bhácail. Cimar a hánig an thárdachuch me ha. Rúisiú glis mas dúisiú sergeants, inspectors mar sin? Nuch bliana me dúid mé vin me Hargent, mé 3 bliana me Hargent, nuair an inspector, céhéad blian inspector, agus mé 10 bliana me géidir. Well, art inspector tá an 3 bliana, agus nuair na 10 bliana me géidir superintendent. Dé ha Gianú, polisman, ma, agus le ma ha mi cíolachuch, dunne ha cumasach agus fricarach is anna gáil an náird an thara sin, gá rice superintendent, art superintendent. Dí a dhé dunne san sin íon? Well, ha sin cartaide bh ricús na me céntaach ach ma chanastu dúchtéin go deanú rúta ha ceir. Tá óidanan nach fsicar sin uafasach nach het páirsin na luach, ma ha céntaach as gnáach go bhfuil ceirst. Fé mu bhí gopra chu cáladí dúine, cha ná nó i gúine, fé mu gopis cáladí Paulus Manéile, nes go dú hana a superintendent, na na a Hargent chan le leanú athracha sa bí. Hiún fer a head úr háiseach chuide Paulus gan bhí anach seachgan. Fé is na chuteach mar a púmachta ghéanú agus a chanta leochtta nest na bínsa na áte cemar a récrin ruta hargíriaram. Agus chan le chanig til tadefat sa bíham. Féime tú oprachuch is son a bhí fricarach na né díadach ruta bha tín gannádrach a bhá. Well, ha kisten ha samsach mar wat an oorsan kan hat er skurja neste mes mun. Ach iemand to oorte sien wo de sanna dors agus oorsan den war séar surun gocht agus me hanjóna has de kún des mun geden to gran chud ranke páirsin a sin well hachre. Ach ma chud sto ha to chule lá kontis ó súle na fami na chéim súle fami na chéim. Han is mun go sental gen of féimse bigucht go lá. Dé haman op a superintendent, elu go iad fácail op leichal polísadal sa an politics sam na records rút an marsin. Úidan an ha, agus úidan chanil, ma haugas isagat té ha tachorst na kemar vis na polisman na pádach, yn téma togol amach cála dúa. Agus gol cála capidí cádéid, at ma hau vi mitt var superintendent fat sechgan, charwa tachorstach ma gá úrst a vlioma, agus dún superintendent fatin höig amach son strachlói lu léid. Nes na glonne to go féim ag kutechu ag féin, well géime to agus an kutechu. Han ma sa fi vi vlagtach sa pnéin, me jo géime to cála jo agus rúta géano. Ha a bheith an kuteach gotáide i hiú dúine man Inspector Marsh agus Inspector Frost the television spiat de machrams gemofst de hike superintendent. Han le lachas ratar. Oh well said ga programma so goelaga no je television ga met mindig more nach die record staat dat television kun gaan pauze in een programma zijn gaan we toen aperken kan niet. Kan je al fide hou. Had het er gaan. Kun je wij kollig don't maak je het wie na wassost. Dat was ik in ieder geval falles. Kun je wij kollig wie na de ganste belag, nu na de Hargent, stond maak je het wie was de jong. Wel, heb ik hier geraad heen, ik kreeg zijn met de jatsen de shock. Dat je maar zo is mijn je de water kwaad gaat doen met het hebben te sepideren, want je wat was goed gaan zo goed toe. Dus hoe krooi je? Nee, hebben toch eens nog ro. Ga gaan in kroeg, ze me toch eens krijgen hier naar zijn. Ga gaan in, je heen, hebben kost wie kroeg is zit naar zo. Dus hoort me ik een hasje gegaan. Je hebt dan je le bjerken waait de hono, stin ja keenige se bjerken.
Mín cear na mín dul chud is lé stereotype art fallisman car chun a laif dhéis na bheachgan car cruúig na bheachgan is an áid sin. Ní tú is áitigh sin? Chan is muoinech go borgaí bh chuis búlach mar sinna bhil a is muoinech ha gach lá agus ga chuad an lá tifrichte. Agus man níl túas tíntin go lugus í cruúna go lugus í púna cemar a víú, chan sinna den plug sa bíhecte go lá. Canú té well i dhéirté hachras cemar a géalagus sin sin lósan, agus na bhín san látain na constabn cemar a chóirta a dimtainine bh cín seo, agus chachanní sa go brach dí polisman mar a pigat búlach ceir le go léad. Char me tú chantal dí bhil féimta sé tíana féimta seoin. Golóiad man a bheith údéalaigh le polisman eile, cí mar a bheith siú feiceann an thuúlas an nafineach, bhfuil a stereotype a seo de polisman ag ardíide a hácar chun a laif dhéis. Bhfuil siú car chun a laif dhéis? Well, chan mis muidir go bhfuil siú ag go bhain dhéis ná go bhain chlí. Bhé mar siú a bhí car a sa bhéin. I siún ga chanil dá lá, chanil rúta hana dá lá. Ach tí maíon gotá cuanta an thuúlas an nafineach, ha écar doloméid, ha fiúsas lábha siú péin a strátin glasú, bha écar án agus óan an hais fiús an orfan channa tú bhil ha súlpul as a híol. Rú siú fadachinn gyró súl ga chaul héin ónans gyró opad a fallis. Sagad, sinnach am fasmach. Well, ha go ide, hi ma hau tú kerstas, go féimar kerstas a héanú. Ach channe lacan ag follas a bídig héanú, channe an epdihiú na húnain. Ach gús gan hús ar a bí, agus sé a slúg. Júri mar chanas a bhirla. Sena nniuúin hat an súas a ní. Sinne. Gáin heistú chop mac a íú de gealahéanúith dunne carmach sios a míán gan beachchan láide a ketú seach tú a bheit a fallis a glas. So hais amas gur tú eile a dont mac a lehain. Coú fá ga am hallis. Agus stoch an háisiigh sin an an nálaigh glas. So chaisiú gan nálaigh an an glas chus, ba siú gomódas has a leib despotin sa union sin. Nach rá. Och bha agus siúmach milliún agus sé despotin ferhiú. Há, bheit dú ag cútchead lú ar an mór ar a dú sa bhí heachta gispetan. Ach betallam a bhí despot agus a géisteach agus... Dín tharraigh bhá? Tír siú? Dín tharraigh bheits a despot. Dí bheith gar tharraigh go despotan. Chaine mé búlach cíntaach íon sin a bhín go ach bheith chu seach a dúne. Agus bheith búnach gút a bheith géisteach tí dúne le tí perlan gúne agach tú, bhil ná chlís a láh géas agus a churúd síab. Gus bheith union an glasú dórfain fel an a despotan. Siime dunne rannig ardíide agus a chaith léomh an politics a chu treinig sin nach dúad. Ook er hebben gehoord. We bedien ooit in die Parlement Walter Elliot nach Madden. Dus wij eigenlijk gemena passen gaan heen. We bedien aan dunne goementen. En wij als een oorlog als een union aan de klasse gaan. Ach, zitten komen ze waarschijnlijk wij komen kan bedien er ga ik het vinden achter ze bij. Ach, ook gewoon niet jong zo gepik en dat had ik niet. Even een geestig dit dingen. Die hammer dunne hammer het despot. Veel meer niet waar hebben we dat je gaan. Wel gaan jullie zo maar film. Het is wat maken jullie verschacht niet in heen. Kan je hoort ste had er had toen jullie kost nog kort, maar hoe smoenig que we kerst. Film toe ach na jou zijn. Film toe eerst gezet toen jullie agus oeden er wel harm boelig kerst shit. Agus hem smoenig flikkerig. Dat kan het zijn. Agus nach logo tedefs gekomen die te waar al heen kapitetje gaan stellen. So rone skillen zijn femal gever. Atsa bha siúd a fallis, bha siú nar nádar de shop steward an láig, nach roiad caitrachas nam hallis. Well, ga chanim sa gobrach gorum am shop steward. Ga sé da hanken? Well, ga nie púlach. Federation, am ginta chana an haus múinach. Nún hedi Federation siat a vis dal fiach gete maha níad, gan a fallis ere, son granach toeristal. Siat a vis konju, is loch cruel is an toeristal. Non opel sa vis shop steward at enn gdéfachas eile. Well, ha shop steward agus caniad oedan well, han mak seo kosta dem agus macha seo han sin tóin dat. Han múte polish an géno, vi ga ceir go burga vi géno, agus am dags nach den dat brach, gnach vi kitach go gola macha sin. Ach ook sin, fatas farsig seo a finna dúcha nach dúksen setje. Ach ook, shit se seo, jeramels
na médicas áach an mar sin. Agus gahar tú gúman na sasanne sa sin fer bhfuil ten was ní cemar a héit gná. Chaine bhán pe agach gnáin mar chena a bhíir conditions of service. Agus vitú mar pe a bú sonna neúne bhruch. Agus féimi gan go siú míanith siúil is cynniúin is conaltragar, bheit se cuideach gan an de catrachas an superintendents an orphans falag go colabhart an políise fagad húil nach ró. Bá, agus bheit sin léintach bheith mé bheith go tífirtí hafuid a ggéanú ha móran nach chalísagat is. Seach na haisaach mar ha gánaí gúnsaach. Agus chaine sinne chomá bolas an bléit nach chomás nach chum éisteach na aichen, dé hat den an ruíoch ganile. Dú siú gur an polís an ruíoch ganile go má reality van na follis acinne. Ha mór gaharit na medica. Chula tuineach go sin cúmate chula tuine dí, me dos na sinne go braach. Per bfuil cúmate chula tuine chunne mis muineach go bfuil féimid. Agus sé cúmast a bhí céad is ruíoch ganile agus ó hásan go dhéanú sinneach na dhéo sin. Chaine lism téfhéim gan cúmachin mar éisimpleid. Barach spéis gan na follis nát ganile na seo. Mis muineach barach spéis me píine má med bheit misan. Pulle gala mis ne seach man diek. Ach bei parach spéis gan Paulus an Noorsan, ballas an dicht an han drast agus gaat burga fein sechat an ruíoch ganile go be Paulus seo agus nach rakúna go chulet an diek. Ga ha mar hús me go hart in Amerika. El siú fécin na látíín fe bhil sin dul gaharach go. A sin net bailsciún écin mar ha dí spéis gan follis is an dúig san chuide chainúach. El siú fécin na látíín fe a féim gomna bhí ag go follis fa heachcin. Ha me dochas nach tachaide. Chaine mis muineach go drast dúch go bhfuil féim mór itide. Féimi gomna cinna bhíann mar a hachad ag go fórstáid an na glaschoch agus túine bhíann. Ach an jóine bheit sin I hiad dúin a bhang de géach na mústad in dí gáil stúir sin char gúnach duineach go. Agus chaine mé muineach go bhfuil sin háast ag stad go bachár gúna. Dé féim sa bí ag Polisman an na barai ná na steorna bheith ná mácht is féim na réalfacht. Ach an heb ik féim gadíúid an na gúndaach an án. Ach gannean sin, hais gan an polis het aharach chomór fochaich sé ísán, fach yn feisgyd dé lechid blianna nysio. Dyn harach smóch an y sio tína dy polis? Ha mis muineach go bhfuil polis dúg haar gadthachgug le mar a chanastú le opes pépeden. Chan sat as a bhíor the red tape agus chamúrin gab a bhí an úrút a hát cáideach go bhí an agus chan chuide sa bíide chuid áras an sin leis na hachgad I siad be tarapet ga chuid trach be féimeisiú úrút seo dhéanana siúanú chan sinach rút gnéim chan féimid sin íte me hí chanil Sona gur sona heán. Well, chamúr hapúr gá sa sinir agus níúna hacún na daracatin sin seachba. Gúnasta han sé go túna chuid a stúi nach drin móran ceir me hat tarakatin an, na skapába sé sin tachar Núla sin tachart. Dé? Núla bhfuil sin tachart. Chan mar reach go bhil a cha cúnast an godthachraige. Chan mis ra le tachar sé rátíte, Hará tachar na mis an chan mis múneach go bhil a cha cúnast an godthachraige. Dí ma dhéon opad policy, heisgrú seirse cúsin leis rom hallas a déalaigh, ne a chaséise stráid an glaschún thoiseach is na trífichitan, rutan leis bhfuil am hallas déalaigh nniu head aharach go mór. Chan mis bhil a daharach úrid sin ach sé rút pe bhúma waar kinsel goeie, dan de reglementering met gaan we alles toch famous hoe goede koete gehad gaan goede tunje, maar ga als het hier nooit. Naast roep dat toch nog heel was er geen pedabach maar haar zijn doen de gehaald, agus famous is koete agus vroeg jaar aan het oog wel gaan je nog een geval zijn begoor guys en plummedeinen zo'n dorpsosting we had het een nieuw goedakeles dus dan ga je te steken. So'n zijn begoor aan de politie. Ach sjálf na hekke fallis de janu du stochen nach Roakusje rosju loib dun je richtig rukkichen konardags ruten an jorfan men had het jus had dat fout na rotem. Ga mannekins cannabis na levend cannabis schachlich het schiuch gelagen aan de politie agus. Garoite dan. Garoite dan. Garoite. Garo kunast vi han noorsen sé rút bevis noorsen sé teoch agus ten sé géime gat doen de knú woorden a stoiche. Agus wat gáil til so háden noorsen sé rút bet van noorsen. Ach druk in garo lichte rút down. Ach ha gar schier
Golomisset. Schier golomeid. Ha, lekker in de drukken. Nien druk hins cailchis? Een woordje. Gaan u kutjach man gaan is na peper de neach gewonnen wel gleer hiek. Gewil sin mar guhich gewil sin ra hochgeth edekar, stra hochgeth edekarich. Ha aan de dooi. Ach, na jou is na de smoenig. Tot bavers te kunnen we nach Ruisakete wat het een let jaarstra gaat het scheel gaat te klaar fiket gaan of diezen. Nest gaan het nog heems te biggen. We gaat pas getrunken met de job dat je gaat maken. Ach die maar jen ik idelle verder wel. Uit de most tot gaan of diezen is dan 3 bledjeks leidjen. Elschen kliek. Ganil. Ganil ik die aan de dooi sepie. Hem is smoenig gebegoed. Ach zijn ik de koersen zit het en dan gaan ik nog ik heb alles is ja niet de dag eens aan de koersen te 100 kan ik het goed dat met jou. Ach ganil kerst toen je in moest. Ska bli maar school han nog kleeg het. Men det kan stå de han behe alltså season känner rut och har det igen. Så ni måste nog lätta nog plux upp i det vi hur het ju ganska sant att det är ach stock av en machar stort jag blom. Je mig tor flis an je hokal geta. Det Je mig gat was flis an je hokal hat kut had ich man hat. ha ach hat kus vad ich mir hat kan jag måste den vana har snabbt season. Ha morgon på den season nog lätt vad nog fem så bygga bevian på season. Was wil falles, maar has heb jach genak wil falles, is het system herstig. Nie dreachlik al schachet, ga je dan makkelijk heen, dat nach horliche. Ach gaan gaan trapse. Is er ook garnish, ach rugge geguiste toe het konden in de lanchier. Nie route was je courant we janu. Gaan nee, gaat toch wel goed met maar beleer maar met je mee aan. Kun wat groot gaan kun 68 die kans op falafels. Agus gaan hoe stu is toe dat leegste toe nog een matrix kaden is naar achter. Gaat toch meer aan maar niet dat we aan met snoeig gertogen gedaan pik en vee met godiken gaan het loog. Je zullen van dan je bekende die niet meer nisje veel meer ik in goed nu zeggen gaan. Oh gaan. Toen je se ha naar handelijke schon weer goed zeggen te noemen dat gaat horen bij naar handelijke zekerheid dacht. Maar we hadden toch hier geen goed kerst ja no. Dus zo nou is je toe haasjes was je rugge geguiste toe in de gorle. Ach haast de vullige glasgus. Wat kunt gaan we een kaart doen. Paper pick in je ski han ik maar eens een plaats. Member for Jordan Hill wakkerde. Ach shimrut. Gorg gaan ze pech in de laskierne. Ik zei rut een gorg kleurig die daar haast. Rotosh, rotoink jak geta. Maar hoor kan wie voedig. Ga je misschien nog gorg. Ik je maar houdt het no fem na suruf te gaan. Agus dit tak het pikken nog ik in gaan. Gete nun sul het hachtigheid hier nog kakao voedig. Nu je harug ha toen ik behalve met zon. Ik ga je me vangen dat keer dus. Rokial kleurig haast. Hij is hem heen, dan is hem jak in je het elana als er bij gezegd het moor. Hoe koud het niet al kapalat. Rok kial kleurs, vis kleur, ik weet niet wat alles. Ga je misschien kailtjes aan gepraag. Dan naar mijn parels koeien. We met je naar zijn oost, gaan de hele nemen. Goede lijken zuur, we met je naar zijn oost. We zijn op die toen je kunt staat. Veel woningen, veel nog pandemie. We hebben eeuwig kleur en toen je geleden. Gaan je tijd hager gemoord we hier. Maar routine het het loog analyse toe kan peace road met zijn. Het is nu zo dat hager het liggen elkaar her hoe de road zijn. Kan je misschien nog letten hager gezien. Dus moet ik jullie het chili goed gaan helen. Wel, hebben we naar zijn oost. Dan had wij ook een analyse toe. Als je nou goed is, zullen we niet hebben. Teolog had een pisje naar zijn oost. Maar hij zo'n we voedig poelig gaan. We gaan dat even gewoon beginnen. Ik had teolog ook in de klas gegaan. Oh, ik in de klas gegaan toch. Dus waarschijnlijk we klegen de palavas zijn ik zeker vaker. De hoesje pedagoog, je mag het wie naar korreltje. Die ga je ook de jaren met de korrel. Dus hij moet je niet list gaan hoe miraten shit, zo miraten zo. De woon hoesje mag het weer de korrel. Wel, hij morgen had korreltje in het jaren. Gaan je waan, misschien een goede korreltje hangen. Dus hij liet ik het loog, het loog het had het jaren. Hoe je wordt we zo terug is bountrach naar het Schengen, schreef naar bezien, het is gewoon werken tegen als Tiano. Agus schon goed in Tiano, hij voelt dat er ook een hoogte is en agus zijn een.
Man tíach mar a bhil parlament tenno. Agus chaine le géh gesútse seorin me siústrin me seos núil a chaninsa fo chóir a bhíana bhfuil bhheile a bhíos barach go dhéanú na réine. Bhfuil se smuoinecha go bhfuil cála na Dhélan siar fé mhór dhéanú de gúist seach man a bheith cheann system fá chála ar an níos caní móran gur na thuach go a bheith riolach cála ar an níos nach tríadach cáil. Ha cálainn in éilen tenú macadíú gan na héilen in níir, chan teú sa pí me gún sin. A chan musúnach go le búlach ceist a nach na cála an éile siúrachráis agus siúrach go níos nach ráta tenú dat. Na is muúnigus tú sé cála ar níosir in na causaid idir iste túas pinna fóla, sé a thug dealain, dhéchad go sa dúid a dealain, gránkin an luiscastiú i chagus na gránkin sin. Rinat cúti géim ach ha cálan in ilen siire ten o macadíú le sé vican a hachgat a gedeket, géim gat barach bevele o cúsa vach go dhéanú, ach ha mór a tuigse ach go té ha díhed het loos, tí a díhir sin, agus rúta séargin na cálan in ilen siire le go léir sé nach el ilen an mói na ilen in ille, na bíag. We grach go manna dat we te guist te warrai. Wel, has je fiús a sulsin le teachchat an is a chála ágal. Tí a dón mac a hen nu dú. Haisam go bhfuil hasú ná héilte a sin neaclú se seán las chuha. Has sin cutrum a chaifs, bisú siúl, chulá sin gar cam dal? Och chan mé peidir cin húna fat an dó sa pí Harút gin dal ó chula lá agus bíúsá an gránkin ile kuiteach kann ráníach gránkin ile kuiteach agus síúil mar vis gan si se seo mar sem móst a goiste drasta sé díisne súmin héan. Agus sé fegin thuúil? Úman. Dí seáteach na mis tal? Well, ha méidir hí an grúnt ríoch gon Japans, Koreas, na Státen, agus sé fé ar an Eorpa, go me fu a hen an Eorpa nes fúta hall le trein a glasacha agus ó an Eorpa le go léad agus cha mé idir Moscow agus Vladivostok, Trans-Siberian Railway mar a chansa. Ki mar a bha sin? Ó intinach cadíú. Mór an rutan diachin sin leik baikal lochos móide túgul agus bheit sin intinach go leor. Agus chainú feidir na húna fe ha go leir de géanú. Habbar súl fatach grab go fut mé fi siúl mar fennach na mí dón mac go lehain blianna díche a ríist. Ní gé a fall a ríist na neirta gnéile. Her sin carta de rékurst na bedí sagad go dévat all a hachurst. Cha mi sean charópedacham gus an opedéin sauna cha mi an. Ach pásí a gránchost agus gásteúcht me hut go héan a féchan dhéanú chu mas rút chu ceirsta rút a dhéanú. Agus na bhíon blianana ige a díist chabh dat go man nóí na bí go bhollas mar a bheith an ósan. Ach mar a héad dúchan mé púlach cíintach go bíon marús mar ha am a hach go le red tip agus op is pépet mas beáú a bhéidir rád. Hiún het asal sa bíhir so an office. Ach go téhí man sin gan lúg. Doch go gna beargal gan a fálameid. Well, hapiú an am scúran agus amtáisií agus fématú gan bháil tuilegus fatasta hiún héin púlach go léad. Mi géiti de cóta réif? Ó ha mi cíintach go bíag ach chará séndi tachast agus mar rúta ha dáan gúcht tachrié. Gáil míle taincaif an breindin mar bethe hiige seo.